Aduh kakak wis rong taun lawan kula hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Akeh halangan, akeh rintangan. Alasan duwe anak lan rabi wayuan kakak Wong Cirebon lamun kakang bener eman lan bener arepan sayang meni opa kula nunggu tanggung jawab sampean. Kula nunggu tanggung jawab sampean meni opa sayang meni opa tuane jihan senang hati tuane jihan sayang tuane jihan sahri awan bengi janji kakak tek anti orangnya ora pengen luru ganti. Mama Dede senang hati Mama Dede senang hati sayang Mama Dede. Kula rema asal laksana tuane sahri Mimi Adi najan urip di waju kula wis pasrah tuane sahri. Maklum kula gak ngerti tuane sahri wis paling sayang tapi kepriben kula ora bisa kelawen. Wis lawas hubungan miminina segala kaki kula isin miminina jalu dikesanti miminina Mama Dedes lamun bener kakang eman lan bener arepan sayang senang hati wong Cirebon tanggung jawab ayo Mimi Aupa Ayah Gayatri Ayah Gayatri wong Cirebon Ayah Gayatri Ayah Anu senang Adi wawane Abi senang Adi kakak tuane Abi dan Adi
Apa mungkin bisa urip bebarengan mimenina kehalangale tuane kinar sayang alasan duwe anak lan rabi wayuan kakang bliweni oh sayang tuane kiran aja wakir kakak ayah Gayatri tetep ayah Gayatri sayang lamun kakang bener eman lan bener arepan sayang ayah Gayatri kulan jaluk tanggung jawab jaluk tanggung jawab di ayah Gayatri sayang ayah Gayatri ayah Gayatri majikan tua